iphihletšeng ka Makhutjisha Sen Sec School. Iphihletšeng ka Makhutjisha Sen Sec School motseng wa Stevie ka Mokhopong ka masepala wa selegae wa Mokhopong. Re fitlhile fela jalo rena ba lenywa go trading and projects LTNP ka boripana re ke tsona move wa iphihletšeng e le go buka ye ba lego ke batwana ba mphatho ba re matlong ya go ngwala ke Dr. Lesiba teacher ba fosa phaleng sebakeng se barutwana ba ipsina ka movie o wa iphihletšeng re matlafatsa thuto go iphihletšeng beke le beke. Danko Dr. Lesiba teacher ma phoso ke ba ina le mogao mareng ko ba pasla ka ba ra ke papadi la ditsine ga yona ke ba ke betla ba na ke ditsine ga yona ba papadi le ngotang ke thanks ba ka tsale di ga di buka tšhelena tša go iphihletšeng. All right, okay. Hala o iphihletšeng hala mo go sa ga bolela mo e le go re bontsha movie wa iphihletšeng buo o tšweleditšwe ke ba lenyoko trading and project Mogao production le Chari Wonder ke bona ba tšitše movie o ka tlhamalalo. Ke rata go botsa gore movie o ke bona wa mathomo wo e le gore ebile movie go tswa dipuku tšeo di balwa ke baithuti ba mphato wa malematlou le mefato ye mengwe. Puku ye ya iphihletšeng e tsamaile dikgato tše mmalwanyana pele ga ge dikolo e tlabe e direla movie e thomile e le fela puku ya go no tsenela diphadišano go tloga fao ya ba drama ya seyalemoya ya ra le bua seyalemoyeng go tloga fao ya ba puku jwale ka ge lebala le kone ke movie malobanyana mo e be e le drama ya sefaleng goba tshwantšhetšo ya sefaleng ka fao ke puku yeo e leng gore e tsamaile dikgato go fitlha mo e leng wa lekwele gomme ngwagola e be ya mmele sefoka sa go ba puku e kaone ya thuto e abelwa ke ba meya organization. After the training, we ipsina ka movie wa nna wa iphihletšeng. Are you ready for iphihletšeng? Mangna mabola pe nya bram kestem som khona na tshore ntsunyana fela mochimana magopong go tsona mo Limpopo rata go le ba kudu ba go iphihletšeng ge ba fitlile mo sekolong sa rena sa Makhutjisha ka lebaka la gore puku e ya bona e tlo e ruta taba tše digolo gore ga o le moithuti ga o ya university go ba o ya dikolong tše digolo e ya go tseba seo o se yelago gape ga o ya sekolong o seka wa itlhakantšha le batho ba e le gore ba ga sefile ba o tswela mokgola gape ke taba e kgolo ya gore lena tšole ka e le batswadi supportang bana ba lena le thekga bana ba lena ka dinako tšotšotlhe gobane ke bona ba tla le tsošang ka mmagae tshokolo e ka se tlhoe ba gona ka lebaka la thuto ke lerumo la rena ka all right.
ana ke ithutile gore o le motswadi ka nako nngwe a o re ka gore wena o mogolo o tlo phela o le right ene ka nako nngwe o le ngwana ka ya wa tshwanela go utswa le mo strateng a wa tshwanela go utswa le tso nya ka ya le fokotšeng ka le ke nna Betty Masimene ene motho ke thutlong yona ka padi e ke gore phišhelelo e tswala ka tlewe ka e re bone a kgone o tšweletša thuto tša go pele ntše papa go a pala go tsa thuto tša gago ke a leboga ana ke re fitile gore o le motswadi sekana nang ka re o tseba dilo ka ngantsha ngwanao ene ngwanao a phasile ko sekolong tshwanetse mo jele o metšhe sekolong ka leina ke nna Bilo le ya Malla re leboga mongwadi wa buka e ka lebaka la gore o rokeditše botlhale le gore dithuto a ya nfileng yona ka mokgeng ke e botse kudu ya goreng ge o ya sekolo mosela bašimane yena seo se etseng o be ka dipelo tše dibotse ka leboa buka e e thutile gore re ska re ya ka batho ko tseleng ene sa ithutela boemebe re ithutele gore kgotlele le tswala ka tleo ngwe mo ke sa batha selemela nna ke ithutile se ke se thutileng ka padi e ke gore ge o le motswadi o supporte ngwana gago ene bana ba rena ba tepa banna ba bagolo ka gore batswadi ga ba ba fe thuše ba e nyakago ena ke ithutile gore ngwana sekolo se tlo gotlelele mo thutong tša gore le batswadi ka mathata a go ngangiša o se ka ba inyatša go bolelang mo ke leboga marakalla nna se ke ithutileng ka buku ye ya o iphitlhetseng ke gore o itshwara tlhepi ga o tliše katlego ene batswadi ba swanetse go ithega bana ba bona mo dithutong tša bona ene ka o ithutile ka iphitlhetseng ke ithutile gore motswadi o swanetse o sebengane o swanetse o thuse balabala gago ka leina ke nna Khosa Dimakatso se ke se thutileng ka buku e gore le ka e o sena selo o tlhoka gore motho a bue dibuku pele ka e a ka tswelela a thuša ka lapeng la gago nna ka o iphitlhetseng ke ithutile gore tshwanetse o ska e tshwara tlhepi gobane o itshwara tlhepi tlo dišhalelo tse dipe gomme wa swabiša batswadi ka leina ke nna Boitumelo Motshabi seo ke ithutileng sana ka buku e gore re mmone mafunela a kgonela tšhelete e fela mafelelong ga o seo a e dirilego ka sone ga go botlhokwa gore batswadi ba phunele tšhelete ene seo sengwe se ke ithutile go ka sona ke gore phišagelo e tswala ka tlego re bone ka ge a be a phišagelwa ka gare gore a tswetse dithuto tša gago pele ka gobane o be a rata o ile a feletša a tsweletse nna ka o iphitlhetseng ke ithutile gore o le ngwana sekolo tshwanetse o tswetse dithuto tša go pele tše dintšhi ka morago nna ke ithutile gore kgotlelelo e tswala ka tlego nna ke ithutile gore o le ngwana sekolo tshwanetse o ikemišitše ka dithuto tša go nna ke ithutile gore ntle le thego ya batswadi a o le tswela pele mo dithutong tša ngwana le nna re ithutile ka mogolo o reng gobane santse o ikemišetse ka bona mo bophelong ka yo o bona kae malapa a sa lekano o be le maatla o phushe mo thutong tšao tša sekolo ke Ramatsi Masiamo o Makhutjisha rata o leboga kudu ba o iphitlhetseng e ba ile ba kgona go fitlha mo ka potlako o tlo re thuša bakeng sa gore barutwana ba rena ba mphato wa lesomepedi ba kgone go itukišeletša tlhatlhobo ya bone e tlang go sasa re leboga le barutwana ba grade 11 ba ileng ba tšea karolo kudu thekgeng ba marematlou tabeng ya gore tiragatšo ye e tswelele re leboga seo re le ka moso ge re lebetša le die ka šiši tswetsweng